Першы абласны злёт гісторыкаў-краяўзнаўцаў аб'яднаў тых, хто штодзень працуе з гістарычнай спадчынай, прадстаўнікоў сферы адукацыі, супрацоўнікаў музеяў і бібліятэк. Галоўнае пытанне – як праз гісторыю роднага края умацаваць нацыянальную бяспеку краіны. Историческая политика – это неотъемлемая часть нашей идеологии белорусского государства. Поэтому очень важно сегодня общаться с теми, кто, скажем, непосредственно занимается этой работой, потому что очень много желающих, скажем, манипулировать нашими историческими фактами, историческими личностями, столкнуть нас с другими народами или создать на этой почве внутри государства какие-то волнения. Естественно, мы не можем себе позволить этого, если хотим сохранить наше молодое белорусское государство, потому работа с нашими молодыми историками, краеведами, она носит архиважное значение, скажем, стратегическое значение. Завяршыўся злёт работай круглага стола «Малыя гарады ў вялікай гісторыі». Эксперты разглядалі спосабы захаваць унікальны дух і спадчыну раённых цэнтраў.